malo apitacione. O kole ke hufanga he ngai whatapu kotoa pe kuosio no a whaki atu me ngalu ea kai ata mo ki mautolo he whiafkoeni ke whakahoko atu e polokalama lulu ai kropolo o whakahoko i Amerika e ahoni pe a koe ngahi koloa koni mu mamata mai ki ai ko koloa e o whai ake lulu. Kaike te tok whakaiki ki anai ka koukole ke tau kamata pa neongo o ko ngau e tamaiki ana tau iloi ko toa pe ko ngau ko toa pe kamata ke loto so te kole anga sane ke ne ka ataki o ko mau ne ela mua ke ne fai hata loto pa te ke hau muan ki hen sana fai loto pa ne ospe ko ya te hoko leva au ki he introduction e ngau e ko ni pe hange ko no whakahino hino tonga ki he anga o e maka koloa o ko fai ake ai siweri pe ko mea mo tui i ngahi teuteu pa ne osko ia te hoko atu leva ki he whakaiki ke lulu he poni he kupare tau noa pa mo e anga e mau polokalama pa ne osko ko ia te tau toki hoko atu te kore anga sane ke ne kamata lotu. O tua ka mata mai tāngata pa whie lani, tā paha ua whā ke ko mā pule ke whāwhia ngai māngai ngai ko whahe lani. O mā whā mālo ke a Fiona ko ngahi tā pa of ko tō peo ke whake te mā tōru mā wasia mai ke a whini ke ka mate po kalama kati pe ko lulu a pato tō po movement for the poor. Mā whā mālo ke a Fiona ngai tā pa ke ki tō pe o ke tā pa kina ki mā tōru ngai whetu tō ko tō whetu ke ko tō pe o yo pe Lucila, Australia, Americani, o ngai whetu ko toa pe mea me ai Amerika ko toa pe o Global Movement for the Poor. O mau whamalo ke a Fiona ke moilele mau ma ke mau o sia mai aho mo e whiawha a whakakoi e whahako ai polo ka makati o e whiawhini. Mau kore a Fiona ta kini whoki mau tolu ke mau whaihanga hi ngā ue ke whalalaka mo mau tokoni i ai ki mau tolu, ka pehe ke mau kainga ki tonga. Mau kore whoke a Fiona ki tā pakina e Tulila, ka mau whoke poate o e patoa Global Movement for the Poor, ke nau maha ngahi taki lelei, ngahi atamai, ke ne tataki mau tole ngahi mea totonu o tau ke mau whai. Mau kore ki a Fiona ki tā pakina whoke mau tole whiawhini, ke mau maha whiawhi lelei, ke mau wahewahe ngahi pelani whakawhofam potutuu e he tokotahani ke mau wahewahe ia, mo mau kaina ko toa pe o ki he o pe. Mau kore ngahi meani e was Christ. Amen. Amen. Malo apita sane, sai, te tau hoko atu lewa ke konga ua kone polokalama kone poni, aia kono whakaiki ki atu ki a motolu ai polokalama ngā ue ko whakahoko pe i ene lava ia pa te tau toki lava le ke tau hoko atu ki ngā ue ko whai. I e taimini o kulava ke mau ngā ue aki ai live stream koe ni koe fuafua taimi eni o ku mau hangai o ngā ue aki eni instead on hono ngā ue aki koe o e Facebooka. So o ku mau iloi o toi whalahi ange i he whakademocracy pia mo e geographic ai live stream. Ko ia ku mau whiawhia he mao e kautaha koni o ku uia ko e funga vei mumuni ko ia sione. Funga vei mumuni ko mo tolo ku mo whi mao ke mo ngau aki ki nau tolu iha mea pe o nau ata au pito pe ko e whiha kwa whika telefoni sione. Ko e ono ni manoa whāno noa taha tolfitu noa. Ono ni manoa whāno noa taha tolfitu noa. Ko hingoa ia ai o live stream ko ili ko funga vei mumuni pe aku ne o kai be mo ne DJ ana ne almoia malo mo whanongo mai ke tā ai mea lea o ne whanonga holope mo ne mea ngawe ko ia ko whamalo ata te koesione i he lava mai poni neongo ne whakatupake hono kore koe ke hau o whakahoko mea koe ni. Sai, koe mea re te hokati ai koe
ngawe wano fai kone poni koe kati pa koe lulu ko ia o ku whakahoko ia i Amerikani pa whakahoko tu o taha pe mahina aia koe fuafua ka mataeni i he whengawe aki i he networka o iloa ko patoa Global Movement for the Poor koe platform ko ni o whiunga no toko lahi mo toko taha mano waluafe pa o lotonga kamata hono ngawe mahinani na lava ke mafuatutu o mawe loki ngawe tolu nima o kawa Amerikani, kawa Australia, kawa New Zealand. Ko palani ngawe lahi e au ki Disema, ko awe loki ngawe ko ni he Global Movement ni o loki e te au. Ko ia koe ngawe ko ni mahalo be molawe iloa na ia e te toi ngawe i he revenue earning pe koe kamata o tau ko osi na whakahoko atuia i he ului atanga a koe ni na ui koe tongi tupe pe a koe whakatamaki u hoko ai pe whatamaki koe au koe ke loto ai ki whingoto ani mo i kongalahi e kautaki ke mahanga tukunoa e kakai tai tokoni ke taa e nau mo ua pe koe ui ngai a kai nga mo mamata mai ki ngawe kono mo mawhai koe ni ka pate talato e au e lahe sinu mau mau mi ngawe koe ni mahalo e pehe mai o kai kai ni kuni koe kona uni kai paanga ka kokole fa mole mole atu ka mata ina no Amerikani ko no sila he mahina ko February aia whaia ahua nima pa te pe no sila ni kati e ngawe whakataha ki ai Amerikani no sila pe mo Australia ko silini kotoa ko ia tuku pe ia no sila ke tokoni ke totonge tupe kotoa pe kakai pa ko Australia ko na tolu hoko ni maasi ko silini ka atoa ko ia ma ngai fataha ki ai o totongi ai tupe ai kakai pa ko ngawe ko ia ma fai fataha ka atoa ia e fonua tolu ko ia ko fa malo atu ki a ofasia sau ka pe ka le sien solofoni ka we mini ki a mel pe ki a Anselina ka pe ki a Molini ofasia sau ki musila he fe mate ono toka ngai pa pehe ki Amerikani, Kakalo, Saane, Suliana, mutol kato ilo ke etmini, Rasolo, folau pe amo Salome ki tonga ko whamaloa ke ngawe lahi, ke ilini na mutalolo he mahina kon ko sanuari, ono whenga e pachet kon yo tawikuna, pa koutui te nau toki o mai bea pongpong o wahe, ka koe whai koe ngawe koe pōni koe ke nau o mai nau tolu ia. Aia koe ia peu hau koe pōni koe peu lak wahe a pongpong ia. Oh, mea ia. A tunga ia talangofu aha. Ka koe anga ia fotutu ngawe koe no whai tātua tahe mahina, pa koko lewa a Amerika i Epeleni, aia o to o wha i he tau ai ukolo katoa, wha Amerikani, wha ano sila, wha Australia, ko silini katoa koe au tuku pe taha vai whanua o tokoni ke he totongi a e nau tupe, pia koe tupe kotokotoa pe, tatai pe penai kilo o tupe, penai mano, penai taha mano, penai tolu afe, penai ono afe, e totongi ho tupe. Wa ku kamata totongi e tupe kakai, e vai whanua koni ko Amerika, wa ko whaka fiefia, e tau sio ke kakai ngā fiefia, e mea katoa ko whakahoko ko ia, pe he foke kakai ngai nihi e kai ke lawa whakahoko oua. Ko pau ke lawa whakahoko e mea ko ia. Ko ia ko e uhinga ia o e ngawe ko ni kuma whakahoko ko ni. Pau toki tānaki mai kei ngai ngawe keke. Hange koko tua o kuiai ai talo na toki tau mai. Ai o ka talo futuna ia. O koe manioke ngenga mo e kape fohenga mo e talo futuna ko amanaki whakahifo. Ko tangai e wangeau ni manoa ai ting. Amanaki whakahifo e o kalani e wika hau. Ko tahaia ngahi revenue earning ai ngaweni. O kuiai pia mo e lila peskea, whatataha mai kau tahine, te keu ke whakalele ai ngawe ko ia. O kuiai mo retail store, te mau kamata, i he mahina koni ko maasi, lotonga whau ai me a tunu papakiu, o kunilava eia, o tunu ai pua moe wha, pia mo puasi pe ua ai taimpeta, lotonga manufactured ai me a tunu papakiu ko ia, pa e tupe i tuahe. So there are lots ki ngawe koe ni o mauhanga whakahoko ke totongi tupe koe kakai. Pekari ngatai ko swai he kropolo ai lipa anga. Pa koe lipa anga ko ni une tokoni lahi au pito ia
ke tokone tupe o tau te fito ka nau tolu o nau kau mai ki ngau e koni koia o motolo mo ke tau ti tu a whakaanga o pehe koin ko hao ko kau mai ke te hao poto tongi o tupe i kai ko hao pe koe poni o mahi o tola ni manoa ka ho tupe a kou tola e whaafe mo tolu afe so ko putu keta ha tau iwi mo tau energy o tau tolu ko tau putu keta te tau lava to tongi a mea kato kato pe o ki kakai pa o na left behind na taha o ki hai tupe ko ia koe polo kalama ngā ue ia ko whakahoko at ko he poni pa ko whiawhia he lava mai ai kau taha live stream koe ni ke lava ke globalize hono whaka o hono whamafola pia koe hangen to polo kalama na moha anga maheni kai koe special hard talk e kamata ia i he uraki tokonaki o sabat oe wike whakaosi ko toa pe pa te kore ke sione mafunga vei ngumuni ke unga aki nau tolu ke nau hanga o whamafola ai polkalama koe ni na ai ke matalanoa e pon mo sione ke investmenti he kou loto ke utalanoa ke investmenti ke lava ke mahina mo educated tonga whikau aku investmenti te tau mate tato i ngā ue ke matau mea tato na e ako i tau tolu ke tau o ke ako pa tau o maku me tau ngā ue pa tau o masebe tau panga koe harai ke rich o kuhala au pito ia ko tarate e pon ka motol ke mo iloi pa te wako e ka kai katoa mui mui ia te au how to get $1 million e na e siala ni ma ke ta miliona ko ia te ulawa ko i e o pe ke nau iloi tau te fito o speak e to hongo fulu heni pa te mau kamata pe mahinani a hono introduce how to double up $1 million he ni ma kau ngawe ko ia o ko whamalo ka te motolo mo mea mai pia ko e tonaki e lava ke matotano emosione ke anga investmenti te lava lave ai ke anga a fotutu mo ngai mea na hoko ke tupe pa me ai te lava leva ke toki kamata sai mahalo kone ngata ia introduction o ko fema o ke hanga o atu ko e lulu o ku pale tol noa sai ko pale tol noa ko ia ko ne ospe ko ni te ko le angasione ke ne tai foi fasi pa ko ne ospe tai sione foi fasi te uhanga leva o lau e foi pale urak foi pale nima ospe ko lau e foi urak foi pale nima e tai foi fasi pe o lau e foi urak foi pale ko no nima pa tai foi fasi pa lau e foi pale no nima e fai pepe o au ke ne osi ko ai tolu noa a hono o atu sai ko ngai pare ko e poni ko ne osi ko ni te mauhanga rewa whakawhika ai ka hoa whika uluaki whika ua, whika tolu, whika wha, whika nima o whakalaini i he main page ko tau tolu pa toa polopolo te motoki o lewa check ki ai pe check ngai lok ngā ue ai ngai whika ko ku winning mo ka hoa number 1 pe ko ka hoa number 2 ai he number 1 o alo au ke number tolu noa so ke motoki hanga lewa o check mo ngai lok ngā ue e te mautoki hanga line apu i main page ko ka hoa ko number 1 ia ko ka hoa ko number 2 ia ko ka hoa ko number 3 ia sai ko mea whakaasi lewa ki mua pa whai ai lulu o ko loto ki o hanga o introduce tonga ki he mea koni ko siweli ko mea koni na lava ki o hanga teke nai kose sai pa ko loto ki o hanga o introduce ka motolo ko si tonga ko ni si alpu si o ke mea ko whawhai ta ko mea ko ia nei ngai pe me plastic mama ta ko mama ni ko loa pe ki ai he ko foi ka ho ko hanga puke at ko hono hingoa maka ko loa ko ruby cyanide ko ruby cyanide ka pate mo hanga kukolo ruby cyanide te mo whakao vale me tā mo mafu no mau inga ruby cyanide ka kumau peia e hai he poni aki pe panga ni manoa ko ia o ko loto au pito ke hanga introduce mo tolo ki siweli he poni ke mo hanga ilo hange ko e ngenga ko this is yellow jade ko ia maheni o tau sio ko toa peke maka koloa tau pehe tau toluia ko jade o kulan mata no o ko ia o tu mo unga i siaina kui ko Yellow Mountain pa kono maka koloa ko jade yellow jade o hau pea me fonua ko ia there are some people na hanga duplicate yellow jade ke pehe ko kona mea ka ko mea ia pea me siaina
So ka bang mo sio mai ki he i lalo ko ko maka koloe ku ia ko chest bar. Ko chest bar i lalo ko pa ko sa ko whakakahoa ko ki o lunga ku ia ko agate. Ko agate ia i he whakahingoa ko o ngahi maka. Pa sio mai ke whangaki pearl ko This is Tahitian pearl. Tahitian pearl o ke hea me pearl, matoi pearl. Why? Because kung ngai pearl ko to ape farming ia, pa no farming ngai pearl ko to ape o farming ia vai tafe mo vai, o ke he apito pearl ia ko o Tahiti he o ku ma o me ocean. O farming ia he ocean, pa ko ocean ia ko radiation ko la he le alke vai tafe pa mo le alke ocean. They are totally different. O ku ia leva nga substantial ni hanga ia o whakangingila ai Tahitian pearl o ke heia mahatoi makakoloa. Ko ia ko whi mao ke muhanga o ilo i he pōni ai koloa ko ni koe o mauhanga koe o kati pe lulu. O kai ko ha maybe product ia, they are absolutely product. Ko ia ko motol te mo mao mea ko ni he pōni, mo fia. And not only that, ko tō tāna ni ngahi ni ko pikete. Ia, ko ia o fua mau mutu pau te o mahu ni mai o koe tuki. Ko mahu ni mai ke ngai kahoa. Kai ke, o ko wha malo a tau pito ko lava ko ngau laki, te kole ang kasione ke ne ta e tau fasi, pa ko ne ospe ko ia ko lau ilewa ai fika, pa ko kole at sane mo kalo, ke mohanga hiki ai fika. Fika koe te ne mau koe ai pare he osko no ia tu, ke ave ngai lo nga we pe ko lo nga we ka fi ha de mao ai pare ko ia malo se ani kai mi ta pa Koe titite fika ulo aki, pe koe kahoa fika ulo aki, ko sen mahonga nampai kahoa. Kahoa fika ulo aki, o mau ia titite ko te au whanoa. Te au whanoa. I think, I think a lot of I don't know.
te au whanoa. Ko e pare ko hono wā, o mauia he whika ko ni mange au ni maua. Nima ni maua. Pare wā, ko wā ia. Ua. Uaki. Ko e pare ko hono tolu, o mauia he tikite ko nima hivehiva. Nima hivehiva. Ko tolu ia. Koe pare ko hono whā, o mauia he tikite koe walu ni matoro. Walu ni matoro. Koe whā. Koe tikite koe hono ni mā, o mauia he tikite koe ono fitu whā. Iwi ko tikite na. Ono fitu whā. Koe ni mā ia. Aia, te toi la watu, na koe ke mau hataha, whikau laki, ko te au whanoa, whikau wā, ko nime ni maua, whika tolu, ko ni mahivehiva, whika whā, ko walu ni matolu, ka ko whika nima, ko ono fitu whā. O ia, ko kahoa whikau laki, ke whika nima, e kore na soni ke ne tātau whipasi. O se pekoe te tau hoko ate whika ono ke whika hongo fō. Lima. Sai, koe ono, o kumakuria he whika koe ua tolwau. Ua tolwau. Lai anu siru lai a hen. Ono. Koe whika fitu, o kumakuria he whika koe tolwau taha. Iwi! Tolwau taha, fitu. Koe walu, o kumakuria he whika koe wha tolnoa.
Whātonoa. Whātonoa. Walu. Ko e hiwa mau ia he fika ko e nima fitua. Nima fitua. Ko e hiwa ia. Yep. Ko e hongo fulu o mau ia he fika ko e fitu ono ta. Wow. Fitu ono ta. Hongo fulu ia. Ko ne ose ulaki ke hongo fulu, ko le angasione. Ko e o mapito e tawhaita te mea ko e ni isione. Apito ke vale a Nusila. Ke apato al pare ko diki Nusila. Aku kotoa te wha Ko le angasione tata fast. Loki uruaki, loki taha. Ite niba. Taha. Dua. Tolu. Fa. Niba, kon mahagok fikai. Aia ko e fika taha mau ia he fika ko taha valunima. Taha. Maria Nusila. Taha wa mau ia he fika ko nima fahiva. Nima fahiva. Taha wa. E o se parinya Nusila. Ko taha tolu mau ia he fika ko ono valunima. Ono valunima taha tolu. Ko taha wha, mau ia e fika ko taha hiwanoa. Taha hiwanoa. Taha wha. Ko taha nima, o mau ia he e fika ko walu taha hiwa. Walu taha hiwa. Ko taha nima aia. Aia ko wawanga maari e ni, te tau kore ngasio nge tata mfui fase ua. Ko ne ospe ko ia pa tau toki hoko at lewa. Aia ko wawanga maari e ni tau. Tau kata.
lulu, eh? Oh yeah, shake it, pastor, shake it. Kung awa le bain ayo ko fika tahao non ke wano. Ako ne ospekon hono lulugoni abiang kita masiko full video. Doina toho iya ay tahao no ke wanoa. Ako ne ospeko ya ko wataha ki he wanima to ya ko kalo. Oh, Ako e wano le ke to noa to ya sia. wait. Fica. Taha. Oh no. What? So ko mer saya no osiko no sel ko ngai lok now. Yeah. We do it Tolu. quick. Fa. Shake it. Lima. Toat. I don't know. Aí ko e fika hono tahao no. Ke tahao no ma uia he ua fa. Ua ngea fa. Tahao no ia. Ta fitu o ma uia he ua tolua. Masia ko ni na ala pe he ua. Oh, Ua tolua. Ta fitu ia. Ko e tahavalu na ma uia he ua fitu taha. Whakapo. Camera ke ala pe ko hewa. Taha. Ko e taha hiva na ma uia he fika ko taha fa taha. Taha hiva ia. Yeah. Ka ko e ua noa le na ma uia he fika ko e ono no valu. Whakapo. Ono no valu. Ua noa. Asteria, ako mo tolo na, eh? Ua noa ia. Oh no no valo. Io oi ai pare hongo fulu. So te kore kasi ke taha tau fa. Ayuan. Ko ne ospe ko ia tu tau. Lain ay wa ay mga bulok ya ta. Watahani ya ka. Watahani ke wani. Fili Afrika, kay ka tutugon. Aka fili ko. Leva. So I can shake it. Suki. Pehe. Pa pehe. Foi taha. Ay. Taha. Foi taha. Taha be, wawen. Toi un mai kai fotai. Ai fica ko e pukulu po. Ay beta. Ua. Ua. Ia mohi foki. Suki he. Ai dia ke alalo. Amo he koha. Iyo. Fi taha. Tolu. Tol. Fili ini ki down under. Leren ki Australia. Lok ni ma. Iyo. Ai lok valu. Lok baluen. Fi hai na. Fa. Toi taha. Yo. Oleh ke ai ke blok taha tolu USA. Ai kwe. Ko ni ma. To atu. Watahani ke wani. Sio hena he mea koe fruit salad i koe. Afi. Aua. Ke te ala pe ko e ua hangi O ko whakapo. Ko ua taha ko ua ono ta. Masi. Ay, lok na ua. Ua ono ta. As nusila. Ko e wataha ua ko tolu alfa. Oua. Oka koe no sila. Vale no sila. Ko ua tolu alfafa. We. Ua tolu alfafa. Ko e ua fa ko e ono hivanoa. Toa. Ua fa ko e ono hivanoa. Pea ko e ua ni mareva ko e ua ni mata. Whakapo. Masi ko lai e ua. Ko loke ua ko te na ma ko to enviar. Oh, ia. Loke ua. Ako lokia hiro ta, ako lokia na excite ako ni fatau. Tau ka. Ini ta e tau fasi, ke koni ngol ka obat ni tau. Sio mai ngeren ni te sisi.
tikite ai ko fika wao no ke fika tomoa pai to hoia siafu ne os ko lawat os ko te ko langa sione ke ata ki foi faste tolu ke pai aki koko ni matua ne os pe ko ya ko tau lava poni tau lotu tau matuk se me vale ko ya ho ta ha tau ngau ko ni goma apito ko ya te ko langa sia ki to fika ko no wa ono ke to noa tolu si fa ku ka ma si fa ni ke ma abuga ni ma wala pika ko na ko bloki ko to an ko fika hono ni wa ono ko fitu tahaono fitu tahaono tahaono iya ko fika ko hono wa fitu wono tolu oh my god asiteleria ko fika ko hono wa valu ni me ni mafa Maria wa valu ko fika ko hono wa hiva ko fika hiva valu hiva valu no ko tolu ko hiva valu ko fika ya no wa hiva ko fika ko hono tolu noa o ma uia he fitu 747 o 747 ko fika ya hono tolu noa ko ne hange ko lawan nai ko osi ko ni te mahanga fa fika o kahoa pe fika ula ke pe fika wa fika tolwe online up pe he main page ko ai apato ko polo and then ta ha ilo pa mo tolwo mo mau mo hu ko mo ngahi loki ngawe o post mo address ai ke lava ke mahanga fa pa solo ka to a pompong ko kahoa ko ni ko almono hau so o fa pa solo ka to u kahoa pompong o send where you guys at o send ya to mo kahoa malo apito tokoni ka tau tokanga tu ki nusila he mahina katu ai ko hawani ma fa lulu nusila te ke mahino mai po ha pare ko nusila pe ako amerikani o ku fai fa tahala he na pompong ka ta chepta o go mai mo inu fa manatu atu ai inu ko ke puha ai vai pe mo vala me akai ha pe fa ngamea he ko val fa te ta fa i apini ke fa pompong ka tu ku mai koloa ki hen ki hono fa ko o ave ko ki tonga pa ko sene o lo tonga fa o val fa taha ko me poane o le ke fa ngawe pe lava he ko polo ke vai ua pe mo me poane ai fo i container fute wano ai ke al mo ke tokoni pa ko no sila fo ke o lo tonga ta lo pe ofa pe mo mataere he tokoni ino sila he ngai talamu he ave ko ki tonga ko tau container ko nai ave ko ki he society tonga ko stutuni ya ke tufa ka to he kainga e me ka to ko ya pa si lave mo nua kainga aya na o fo container ai na ta me no sila pa ta me hen mo puha me Australia mo puha me hen ko lo ala fa ulia en aya ko nga e ave ki apai te mai no na tu po hai fa ave ai ko lo ko ya ke tufa i apai ka ko tonga hangi ko mango mo fonoi ko so mai fo ke ki tonga e ave atu ka toa ai tonaki me kai ko ni pa wa ta fe kaia na hoka fo tamaki o ta messenger aku ke tohi mai ki ai and I will get back to you ha me akai e vala pe inu ka family ka pa to he tu fa hata hape to he tu fa you can contact me ke lava ke o atu ha me ke si mama no family kai ke ko la vai ta un ave poni ko ko le ngason le neta fa se tolo pa ko ne os pe ko fa se tolo ko pa ta lo tuku pa ko ne la vai nga ave poni malo pito ya we pa ko fa si Motivate to be focused,
malo pito o ku tawa o mai ke konga faosi pa ko e te ko le ange kia kalo laine ke ni fai ha tau loto pa ko ne ospe ko ia ko fa malo atu a pito e lava ngau e poni pa ko lava lele o tau fia o pito ko os ko toki kamata ai ngau e ko ni pa ko it started ai pe ku fe ne anga ne fotung he poni pe the job start so ko hange ko lau ko toki ngau e lolo ta he mamani ka ko ngau e o never start ko ngau e ko ni ko kamata pa ta fe ai so ko le ka kalo ke ne fai ta lo tuku malo Tamai mala ban on fafitai e ki ko lava ai konga hono ua o e faf koeni. O tua mau lo tua pe kakai e tapa ke pe o mamani na nau si fola ni mamai e faf koeni. O lava ke hake aki hake ai masiva. A e mau ta e kakato ke whakakato. A e mau ta e malava ke whakalava ia. O tua whakia tu mau kotoa. Ke mea ngāhui aki neongo e mau ta e tahahu. Ma kore ngai mea ni o whapeo se suki sto. Ko aloka ko mawha moi. Amen. Tamai mamana mare man. Amen. Thank you. Malo au pito. Malo.